Khulumkha jodono no ani channel angkai phaidi nai lai na amo boka advertisement zakha amo advertisement zakha ikonai subdivision welfare officer angkai nai lai na phaidi tamon sajaka ro oro naji iko tam tlangjang oro cook tlangjang nai helper tlangjang nai angkai night guard tongo omo angkai no work no pay nang samung khalaya kai no rang rajagla angkai omo SD hostel soita hostel omo angkai tai omo amarpur subdivision ni bisingo tongnai goro korojak tongo sawan omo angkai o jaga angkai naiti education qualification certificate nangnai ni SD PRTC angkai oro bo mo class 5 pass angkai no rimanai angkai ni photo rok tlang di afro deito angkai phaidina le no bojaga zakha ikonai the minimum qualification is class 5C class 5 pass angkai no oro thangai manai angkai ikonai 30 tarikh sajaka amarpur higher secondary school oro naiji application ni receive khlaijak ni time angkai sara 10 ta ni simi 130 jora omo orong nai amarpur ST boys hostel attached to amarpur higher secondary school o jakang night guide masa no tlangjak nai angkai ta kaisa ikonai ti amarpur girls higher secondary school amo ni application form najak nai 230 ni simi 530 oro amarpur ST girls hostel omo jaga oro night guide simi kasai tlangjak nai angkai ta kaisa tongo 31st December tongo Twngkhai high school Twngkhai high school omo angkai ni application najak nai jora angkai 10:30 AM ni simi 1:30 PM jora omo jaga o nongnai Twngkhai ST boys hostel o jaga nai di cook cum helper masa tei night guide masa tlangjak nai angkai oro no tongo nai di oro ni no ta kaisa tongo omo khai buri rongni omo khai chela rongni Twngkhai ST girls hostel oro bo omo nai di night guide tai water carry tongo khoroksa angkai korongni angkai oro nai di 1 tarikh tongo taidubari oro ni application receive khlaijak nai omo angkai 10:30 AM ni simi 1:30 PM angkai omo Twngkhai ST boys hostel oro nai di cook cum helper masa nangnai tei night guide masa nangnai omo angkai ta kaisa angkai 3 tarikh January aro khai Natun Bazar higher secondary school same no time rejakha 10:30 AM ni simi 1:30 PM jora application narijaknai angkai jaga angkai interview angkai Natun Bazar ST boys hostel omo no angkai oro nai di cook tlangjak helper tlangjak tei night guard tei water carry tongo masa oro total khorok buri tlangjak angkai oro sajaka je preference rejakha boys hostel angkai je candidate for male chula angkai boys mane chula ni hostel angkai chula no preference rejaknai tei buri ni hostel angkai buri no rejaknai angkai Norok o date to thangdi time no ni form tlangdi biodata kaisa swnamai format tlangdi no ni umrok tam documents tong PRTC SD class 10 ni certificate omo pass mark sheet angkai tei tlangdi ration card rok aadhar card rok voter ID rok tongkhai tlangdi o date angkai je candidate interest tongnai redi oro ST by SC no bisi preference rejakha angkai naidi omo oro to sajak ya borok besok rejangnai tangka oro angka mo hai saka no work no pay nang samung khalaya kai rang rejaklak angkai thangi naidi je interested tongnai candidate thangai afro interview salai naidi besok tama bomti renai angkai ani video no nai tongma bagai hambai o video no share khlai di angkai
Angkai tamungno je candidate interested tongnai boro apply khlaidi angkai oboni bagai confusion rok tongkha angkai norok comment khlaidi tamo bumtui ang o link ani description o rirwnai norok thangdi thangai download khai naidi poridi angkai